bekuneneke eminyaka lomusha 2024 lesigijima kuye nyalo wafika umnyaka besolosula ngadelela kuthi eminyakeni lotaka uyagitsa lomnye lomyashada lomnye lobola lomnye kanjani selifikile lelo hora seyingangawe angihambi ngedwa njengenhlala endamne ngihamba neligwalagwala ngidawo sho ukuthi sawubona Nkosi kunjani baba emsebenzini 2024 kunjalo malangeni lamahle satheleka sithelekile sitheleke nje sona sima artist sitha kube mnanzi phela sisenhlangano enhlangano ema artist nasenhlangano linivusela langeni kulo lonke live sitha kube mnanzi linivusele nje ngitawulanza bomahlalela batawushaya ingoba lemnanzi basho bathi ngcono siyeke bafana lapha bafuna ukuphuma amahlalela abashaya ngomnanzi ngase ngiyiguqula mina ngathi ayikhona angilanze emavulandlela thashaya ngomelimanzi ethi sitha sami kungenteka kube nguwe kwenteka kube ngimi kodwa sitha sakho usujikile bali wami ngiphila naye usujikile ngisho lona ngithandana naye usujikile idali wami ngiphila naye
ungamthemba umuntu wesifazane ndoda uzojikela ungamthemba umuntu wesifazane ndoda uzojikela ungababona bebahle kanjena uthanda luko ungababona bebahle kanjena bazojikela ungamthemba umuntu wesifazane ndoda uzojikela ungamthemba umuntu wesifazane ndoda uzojikela ungababona bemamatheka uthanda luko ungababona bemamatheka bazojikela idali wami empila naye idali wami empila naye usojikile idali wami empila naye usojikile idali wami empila naye Washumkhukhu ingani ngoba phela malangeni lamahle sibuya khona phela kuyonathe mandi nawe ngethemba ekhaya lapho unalo iglass lakho lokuthi ahle siphumula nje malangeni lamahle ashaye kamnanzi emavulandlela sethembe ukuthi ke uwajabulele ngidawulenza inkulumo phela inkulumo yakhe ke jiza smart ukuthi ke jiza simati kabandi utawuqoqa ke naye kuve ukuthi ke uthini malangeni lamahle Leyami ngosi yompendulela Ngiyethemi yompendulela Stage name sami baye bathi ngijisa ligama nami lingalithola insizweni ngisathi ngisawucala umculo njengoba lo mculo ngawucala 2014 engisafunda form 5 esikoleni sangasekhaya eNgweni ngazama ukuhamba ngibheka lena le ngizama ukuthola indlela ethi manje ngikhona ukuphumelela solo kumnyama ngeke ngasebenzisana nje nebaculi abanye labangathi sebadzala kulenzima njengaba bemqwezena kanjanga sesikile sahlangana naye le bo 2015 2016 kwakhanza ukuthi isikole sesiyangithatha futhi sengihlala ngasekhaya ngase sengibona ukuthi ingcono sale ngiqhubekela mina ngedwana ngisolo ngizama ngaloko naloko kuncane ukuthi ingoma bengithi ngiyakuzama khanze ethi akuphumeleleke ngibeketele solo ngincenge njalo ukuthi manje kuvele kwazi kwafika 2019 lapho ngifika khona ngakhomboza ingoma lethi sithandwa sami seminyaka cha leyo ngoma cishe abantu bayijabulele kakhulu ngoba namhla lokusikhuluma nangichamuka bave bathi memetele bona bathi sicela sithanda seminyaka cishe ke ngiyona ingoma lethite ngithethe yangiveta ebantwini kona tikhona letinye lengaye ngitibhale njengale EP yami lengayikhipha ya 2021 ithi kusemhlabeni ngoba sihloko sale EP
Le ngoma leyo ngayibhala ekubeni sengibone indlela lokwenta ngayo emindenini. Nendlela abantu bakanye kanye lebabuyiselana ngayo emuva nebantu lohlezi uthi uthembele kubo. Bakubuyisele emuva ngase ngiyibona athi ngcono sale ngiyibhala lena ngoma. Isimami kule ndlela yesimo lesengidlule kuso mina. Noma lesengisibonile ekutheni ngisazama indlela ekuphumelele emculweni. Etingomeni tami ngiyaye ngitibhalele konke lengathi kuyadzingeka engomeni. Leading, ma-backings konke kuyaye kubhalwe ngimi. Kuyaye kushiyane ngengoma ukuthi kanjani. Kubekisa ngalelethi sithando seminyaka lecishe ithanda abantu incumo. Ngangiyaye ngibukele nami kulese basembili ngamaskandi. Ukuthi ingoma le yaye ibe nemandla futhi le yaye idle libhedu. Yaye be ingoma letawukhuluma ngeluthando. Futhi lo luthando kufuna kube indlela letawutsinza nayifika ebantwini. Kungabi ingoma nje letawuba uconzile. Njengalena ngayibhala ngiyisusela ekutheni bengingile ngahlangana nebantu banginika luthando but banganginedisi. Kodwa kukhona lebese ngilitholile lo selungcono lo selungathi selinekwenedisi. Ngasenze ngiyibhala ngayibhala kwethi nalomunye lesekahle kakile wahlangana lesimo lengikuso sekaphinza hlangana lesinye simo noma lekasedelise salahle lithemba ethena akasayuza abe right ngeteluthando. Funa bena ukuthi labanye bayaphumelela nami nganyela ngidamthola wami lotawuconzana nami. Kweminyakeni lesihlanu letako bengifise ukuthi ngitibone emculweni sengifikile kulelo zinga lemakhosi akabomakhelwane eSouth Africa. Ukuthi nami nangivela cishe sibe nawo kungijabulela ngisho kungathiwa angikho kuthiwa ngiyeda kube nako lokuthi labantu babe nentshisekelo sibefike lapho ngiyakhona khona. Ngikhona ukuthi futhi nami ngisitela abanye bacule basazama lebangemva wami ukuthi nawo bakhone kuvela la mculweni. Ngiyaye ngizame ngato tonke tindlela activate esiveni. Ngwethi emicimbini lengathi khona enzaweni noma kumkhashane kwasekhaya ngiyaye ngizame kufinyelela khona ngizame ukuthi siyotiveta. But namhla ngibonga lelikhulu lithuba lekwethi ngithole Swazi TV angithathe atiyongivetela sonke sive nemhlaba wonke. Mngani wami sekufike lesikhathi eminyakeni lokusha kwendekeni Kube mnanzi bakangwane sidle kamnanzi. Nidle kamnanzi. Kudliwa mnanzi nje eminyakeni lomusha. Sethembe ukuthi eminyakeni lomusha kudaba netinto letinsha ngoba kuneminyaka lomusha. Ikakhulu singasho bekunene ukuthi ema-artist akithi akafake amandla. Akafaka amandla mayithi njengoba nibona ukuthi bekathi silapha enhlangano naletinye tigotha setifake amandla kulo 24 kude phela sitowuvela la kunalihlelo longuzanguza luthi Washumkhukhu. Kumnanzi bekunene kuvela ngendvo lensha. Nyalo nje kufuneka sivele ngento lensha bekunene onke ema-artist kulo lonke beseshiselweni kutakwendeka futhi uma stage sibona siye kamanzini noma kahoho noma elibonjeni sifune ema-artist nawe khwiqa la ukhona khona khwiqa mbambo uyabona benyusa kanjani entangano bakhwiqa kakhulu ngani wami bakhwiqa kakhulu ngoba hey i-competition isetulu la kumaskandi sethembe kumaskandi nakubombhaqanga ekhwiqani ngoba kumatima lo umnyaka lomunye lo 2024 ngumnyaka lomunye lo siko sithi ma-artist dimiseleni lo shaya drama lishayisise lo shaya igitha ishayisise kanjalo nje siphuma ngabothisha bamavukana hawu sobathoda abafana nina benkosi nibahle nonke emakhaya siyanithanza kuthule vene kuthule khathe endlini siyathi ukuthi ke niyasithanza nathi siyanithanza ngaloko njalo amen. Ngithi ke mina njengaloku ngumnyaka lomusha bengishilo umnyaka lophelile kuthi kutabane kwami lenkwendako lo lenkwendako nje kwehlukile akwehluka ngako ngisakupractice ngidawubuya ke vilela nginitshengise ukuthi sidabe sendani salane kahle. Bemalele, bekadishise, isikhathi esinamandla.
balele bengalele balele bengalele bakabishise isikode sinamandla isikode sinamandla isikode sinamandla isikode sinamandla isikode sinamandla balele bengalele bakabishise isikode sinamandla Sizwa sanibonani nonke sizwe sakithi sanibonani nonke sizwe sakithi sanibonani nonke sizwe sakithi ngiyanibuza nje sanibonani nonke sizwe sakithi sembingelela siphumaleza yena matulini le siyambingelela siphumaleza sishesele yena matulini skopi sembingelela singabothi bamavukane sembingelela singabothi shabafethu laba bafana bayayidlala ingoma badlala ingoma laba bafana bayashaya ushamela bashaya ingoma sifuna ukuthi senzana bafethu sifuna ukuthi sifela ngani sifuna ukuthi senzana bafethu sifuna ukuthi sifela ngani Siyamthanda balandeli Siyamthanda balandeli Siyamthanda balandeli Uthando olukhulu lukhulu balandeli Uthando olukhulu lukhulu balandeli Uthando olukhulu lukhulu balandeli uyazi olinde uyazi temakhosi uyazi ontando uyazi